nabi na Amerika na Isiraheli ku buryo bituma intwaro zikomeye bafite bazibika kure munsi y'ubutaka. Inyinshi ziba zibitse mu nda y'imisozi minini mu buvumo n'ahandi bigoye kugera ukoresheje kurasa. Ibi bisobanuye ko nubwo ibisasu bimaze kuraswa kuri Iran ari byinshi, ariko ntabwo wahita wemeza ko byabashije gusenya ububiko bwose bw'intwaro Iran ifite, ku buryo iki gihugu wavuga ko cyamaze gushirirwa ngo kibure ibisasu byo kwirwanaho mu gihe barashweho. Mu bisasu Iran ibitse mu nda y'isi harimo nk'ibyitwa Fata. Ubu bageze kuri version cyangwa se ku cyiciro cya kabiri izwi nka Fata 2. Ibi ni ibisasu bigenda ku muvuduko uruta uwijwi. Kimwe kirashwe kiba gishobora kugenda intera y'ibirometero 1500. Ibi bisasu Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump aherutse kugaragaza ko bihangayikishije cyane, ndetse hari amakuru avuga ko ari byo bimaze iminsi bigwa muri Isiraheli nyuma yo kwinjira mu ikoranabuhanga ry'abanyamerika ririnda ikirere cya Isiraheli rizwi nka Iron Dome. Fata 2 ni ibisasu bivugwa ko bishobora kugendera ku muvuduko wa kilometero 17,900 ku isaha. Kuri uwo muvuduko birashoboka cyane ko byabasha kwinjira mu kirere kigenzurwa na Iron Dome n'ubundi buryo bw'ubwirinzi bw'ikirere bwa Amerika, kubera ko uwo muvuduko ni mwinshi cyane. Ibi bigora cyane systeme z'ubwirinzi z'abanyamerika, kubera ko kujya gutahura ko hari igisasu kinjiye mu kirere, kwitegura kukirasaho ngo gishwanyagurike kitarageraho gitumwe, byose bisaba kanya ku buryo bijya gukorwa cyamaze kugeraho cyoherejwe. Ubu bwoko bw'ibisasu kandi bukoranye ikoranabuhanga rituma iyo byinjiye mu kirere cy'umwanzi bigabanya ubushyuhe, bityo systeme za radar ntizishobore kumenya neza niba ikinjiye ari igisasu cyangwa se ari ikindi kintu. Fata 2 ni ibisasu bishobora kugenda bihindura inzira mu gihe biri mu kirere. Ntabwo ari igisasu gikurikira inzira imwe nk'ibindi bisanzwe, ahubwo gifite uburyo kigenda gikata, kimanuka, kizamuka nkaho hari urimo kukiyobora, bikagora systeme z'ubwirinzi kugihamya kabone nubwo cyaba kinjiye mu kirere cy'umwanzi. Abayobozi ba Iran bigeze kuvuga ko ibisasu bya Fata 2 bikora mu ikoranabuhanga rituma bibasha kwihisha systeme za radar zigezweho. Aba bayobozi kandi baherutse kuvuga ko ibi bisasu byabafashije muri iyi ntambara, by'umwihariko aho byarashwe ku bikorwa remezo byifashishwa mu butasi bwa Isiraheli ndetse n'ibiro bikoreramo igisirikare kirwanira mu kirere mu murwa mukuru wa Isiraheli, Tel Aviv. Ubu bwoko bw'ibisasu kandi nko mu gihe burashwe kuri Isiraheli bugira amahirwe yo guhamya intego yabwo, kubera ko Isiraheli ni igihugu gito. Ubusanzwe igihugu kinini iyo igisasu kinjiye mu kirere cyacyo haba hari amahirwe yuko kizabanza gukora urugendo rurerure mbere yo guhamya intego cyoherejweho. Ibyo biha umwanya radar na systeme z'ubwirinzi zigashobora kugihamya neza. Muri Isiraheli ho ntabwo ariko bimeze, kubera ko ni igihugu gito, Iran ku by'inshuro 75. Iyo igisasu nk'icyo cyihuta cyane kibashije kwinjira mu kirere cya Isiraheli, nta mwanya uhagije uba uhari wo kugishwanyaguza kitarageraho gitumwe. Nk'uko twigeze kubivuga dutangira, ubunini bwa Iran nabwo burimo kuyifasha cyane muri iyi ntambara. Nka Isiraheli ni igihugu gito kijya kungana n'u Rwanda, kubona aho guhisha intwaro zayo hatazwi biragoye. Amahirwe yonyine iki gihugu gifite ni systeme z'ubwirinzi z'abanyamerika zikomeye zituma ibisasu byinshi babishwanyaguza bitaragera ku butaka. Iran rero yo ntabwo ariko bimeze. Nubwo systeme z'ubwirinzi bw'ikirere bwa Iran ari nke, ni igihugu kinini ari nabyo bicyorohereza kubika intwaro zacyo ahantu henshi hatandukanye. Ibi bigora Isiraheli gutahura neza aho intwaro za Iran zose zihishe ngo bazishwanyaguze, ku buryo nubwo Isiraheli imaze iminsi yigamba guhabya Iran, biragoye kubyizera. Uko kubasha guhisha intwaro nyinshi ahantu hatandukanye byatumye kugeza amagingo ya Iran igifite ibisasu byo kurasa kuri Isiraheli, ikabona n'ibisaguka byo kurasa ku bindi bihugu by'inshuti za Amerika biri mu burasirazuba bwo hagati. Ntabwo ari ibisasu gusa Iran ikoresha kandi, kubera ko inafite irindi banga rya za drone nyinshi kandi zidahenda kuzikora. Nko muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ahari ikigo cya gisirikare cy'abanyamerika cyitwa Al-Dafar, harashwe na Iran umwe hasiga ubuzima. Muri Bahrain icyiciro cy'ingabo zirwanira mu mazi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyarashweho. Qatar nayo yarashweho, ariko systeme zayo z'ubwirinzi zibasha kuburizamo ibyo bisasu. Kuwait yarashweho ibisasu byinshi, biba ngombwa ko ifunga ikirere cyayo mu gihe intabaza muri Isiraheli nazo zihora zisakuza ziteguza abaturage zibasaba kujya kwihisha buruko ibisasu bya Iran bije. Imibare y'ibyangiritse kugeza ubu irerekana ko Iran yatakaje byinshi, kandi mu gihe intambara yakomeza iracyatakaza byinshi. Na mbere yuko intambara itangira, buri wese yabonaga ko Iran itazahangara ubuhangange bw'igisirikare cya Amerika. Icyakora nta wari uzi ikigero cy'uburyo Iran izihagararaho. N'ubu ubwato bw'intambara bwa Iran Amerika ibugeze habi ibushwanyaguza, Iran iracyafite ubushobozi nayo bw'ibisasu bishobora kwangiza ubwato bw'abanyamerika. Hashize iminsi ubwato buhagurukiraho indege z'intambara
bumaze iminsi mu mazi akikije Iran buraswaho n'ibisasu biturutse itera no mu yindi misozi ya Iran. Iran kandi isanganywe drone nyinshi zishinzwe gucunga amazi ayikikije, ari nako zishobora kurasa mu gihe zibonye ubwato bw'umwanzi. Ni drone kandi zifite ubushobozi bwo kuba zajagaraza radari z'ubwato bw'umwanzi, zikaba zagera ku rwego rwo kurasa nta uramenya ko zihari. Zishobora kutarasa ubwato bwa Amerika ngo zibwangize ku kigero burohama burundu, ariko niyo zakwangiza bike kubisana byatwara igihe abanya-Iran bakaba bahumetseho, cyangwa se bikaba ngombwa ko busubizwaho bwaturutse. Igisirikare kirwanira mu mazi cya Iran kandi nubwo gikomeje gucibwa intege kiraswaho, kiracyafite amahitamo y'ubwato buto gifite kandi bwihuta cyane. Uburyo bakoresha ni ugukoresha ubu bwato ari bwinshi bukoherezwa gutera no kuzenguruka ubw'abanyamerika. Ushatse wavuga ko ari ubwiyahuzi, ariko birashoboka ahubwo bwato buhagurukira rimwe buhetse ibisasu bwajya kwegera ubwa Amerika bukarasira rimwe. Mu gihe ubwato bwa Amerika burasiweho icyarimwe, byagorana kumenya aho buhera bwirwanaho, bityo hakagira ibyangirika niyo byaba bike. Ubundi buryo bwa kabiri Iran irimo gukoresha ni ugutega imitego myinshi mu mazi ayikikije, cyane cyane mu muhora wa Hormuz. Iki ni igihugu gisanganywe imitego myinshi, harimo n'ifite ikoranabuhanga ryihariye ribasha kumenya ubwato bw'umwanzi akaba ari bwo baturitsa. Nk'ubu Iran yamaze gutangaza ko umuhora wa Hormuz ufunze, ko ubwato buza kuhanyura buzaraswa. Nta wamenya niba yarabikoze kubera ko yamaze kuzuzamo imitego, cyangwa se n'ibifite radar zicunga aho hantu ku buryo ubwato buhanyuze batabuzi baburasaho. Gufunga uyu muhora n'andi mayeri y'intambara. Uyu ni umuhora unyuramo ibicuruzwa byinshi bijya hirya no hino ku isi, cyane cyane ibikomoka kuri petrol bigera kuri 20% by'ibikenerwa buri munsi ku isi yose. Kuva aho hantu hafungwa, ibicuruzwa by'ibikomoka kuri petrol byaratumbagiye. Akagunguru ka petrol kageze ku $85, ndetse abasesenguzi bakavuga ko gashobora no kugera ku $100 mu minsi iri imbere. Uko ibiciro byiyongera hirya no hino ku isi, Amerika yajya ku gitutu cyaba cy'amahanga n'icy'imbere iwabo, igitutu cyo kudohora kurasa kuri Iran kugira ngo idakomeza gufunga aho hantu. Gufungura Hormuz kuri Iran bivuze ko Amerika na Israel bahagarika kuyigabaho ibitero, icyo kikaba cyaba igitego kuri Iran. Perezida Donald Trump yavuze ko nibiba ngombwa Amerika iziha akazi ko gukoresha igisirikare cyayo kikajya giherekeza ubwato bw'ubucuruzi bunyura mu muhora wa Hormuz kugira ngo Iran itaburasaho. Ariko icyo atavuzeho ni imitego ishobora kuba iri muri ayo mazi ubwayo yabasha kwangiza ubwato bw'ubucuruzi n'ubw'abanyamerika bitabaye ngombwa ko habaho kongera kurasa. Ibice bya Iran bikora ku nyanja nabyo birimo kuyifasha guhangana na Amerika. Ni ibice by'imisozi ku buryo byorohera Iran kwegereza ibisasu hafi y'aho ubwato bwa Amerika buparitse ntawe ubiciye iryera. Iran ikoresha imodoka zirasa zikaza zihetse ibyo bisasu, zikabirasa zigakomeza zikigendera. Kubera ko zikingirijwe n'imisozi, kuzitahura ntabwo byorohera abanyamerika. Niyo bagiye kuzirasa hari ubwo basanga zavuye aho zarashe zigeze. Iran kandi ifite ubwato bugendera munsi y'amazi sous-marin bukoresha mazutu na essence. Ubu bwato bwakorewe aka gace k'amazi akikije iki gihugu kubera ko n'amazi maremare, bikaborohera ko ubwo bwato babwohereza bukajya kuryama mu ndiba y'inyanja hasi, butegereje ko hari ubundi bw'abanyamerika bubanyura hejuru bakarekura ibisasu. Hari ubwo Amerika yatangiye gushwanyaguza, ariko ntabwo yabumazemo, haracyari urimo gukora. Biramutse bigenze uko Iran bishaka, ubu bwato ni umutego mutindi ushobora kwangiza ubw'abanyamerika, bakaba bahitamo guhagarika imirwano cyangwa se guhungisha ubwato bwabo bakabwimurira ahandi kure y'imbibi za Iran. Nubwo urwego rw'igisirikare kirwanira mu kirere cya Iran rudakomeye cyane nk'urw'abanyamerika, ariko nanone ntabwo ubushobozi bwarwo bwakwirengagizwa kandi biri mu bimaze iminsi bitanga umusaruro. Iran ni kimwe mu bihugu bifite inganda zikora drone z'intambara zigezweho mu burasirazuba bwo hagati. Iki gihugu gifite drone uhereye kuzikora ubutasi ukagera kuzikorera ibisasu n'izirasa. Izi drone zimaze iminsi zoherezwa mu bihugu by'inshuti za Amerika mu burasirazuba bwo hagati, aho zoherezwa ku bwinshi bagamije kujijisha cyangwa gutesha umutwe systeme z'ubwirinzi bwo mu kirere. Zimwe zihanurwa zitaragera aho zigiye, ariko hari zibasha gucengera zikagerayo zikagira ibyo zangiza. Amerika irimo kwifashisha ibirindiro byayo bya gisirikari biri mu bihugu byegereye Iran nko muri Bahrain, Qatar n'ahandi. Aha harimo Iran yahereyeho irasa ubwo yagabwagaho ibitero mu mpera z'ukwezi kwa kabiri. Ibi byari bigamije guca intege ibi bigo kugira ngo bidakomeza guhingufa Amerika ikabarasaho. Hari naho Iran yarashe muri hotel i Dubai, birakaza benshi bavuga ko yarengereye ikarasa ku bikorwa by'abasivile. Iran yireguye ivuga ko abishaka ari abasirikare n'ibikorwa by'igisirikare cya Amerika, kaho baba bihishe hose, haba mu nyubako za gisirikare cyangwa iza gisivile izabarasaho.
Iran ntabwo igamije kurasa ku basivili nk'uko ibivuga, ngo ahubwo ishaka gushwanyaguza ahantu hose hari amasasu n'ibisasu by'abanyamerika, ibikomoka kuri peteroli icyo gihugu cyifashisha mu bwato no mu ndege z'intambara, n'ahantu hose hifashishwa hategura ibitero bije kuyigabwaho. Ntabwo iminsi mike ishize intambara itangiye wakwemeza niba Iran izahabya Amerika igahagarika ibitero, gusa nayo yagaragaje ko itoroshye imbere y'igihugu cyari kimaze imyaka n'imyaka kiyitegura. Nshuti bakunze mudasiba kudukurikira, ikiganiro cyacu cya none naha tugisoreje, naho ubutaha.